ብዬ ነው ማስበው። ለምን ከዚህ በላይ ቢኖርና ምን አለ በፈረድኩበት ብሎ ነው የሚታገለው ብዬ ነው ማምነው እኔ። ለምን ደፍሮ ህፃን ልጅ የ7 ዓመት ልጅ ደፍሮ አሸዋ አፋ ውስጥ ከቶ ህይወቷ እንዲጠፋ አድርጎ ይሄን የወሰነው ዳኛ ራሱ የመጨረሻ ጥጉን ነው የወሰነበት ብዬ ነው ማስበው። ከዚህ በላይ ውሳኔ ያለው አይመስለኝም በአስገድዶ መድፈር ላይና ከዚህ በኋላ ደግሞ ይግባኝ ተብሎ ወደዛ ሲሄድ እዛም እኮ ሰው ነው ያለው። በነገራችን ላይ ዳኞች እኮ ሰዎች ናቸው። ከውስጣቸው ጋር ታግለው ነው ፍርድ የሚፈርዱት። ብዙ ጊዜ ከህሊናቸው ጋር ታግለው ነው የሚታገሉበት። ምክንያት ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? አንዳንዴ ወንጀሉ የከፋ ይሆንና በህገ መንግስቱ ደግሞ የተደነገገለ ድንጋጌ የሆነ ገደብ ይሰጠዋል። ያን ገደብ አልፎ መፍረድ አይችልም። ያን ገደብ አልፎ ሌላ ውሳኔ ማስወሰን አይችልም። ምንድነው የሚያደርገው? እስከ ጥግ ድረስ ሂዶ ይፈርድበታል። ግን ደስ እያለው አይደለም ያ ፍርድ ይፈርድበት ማለት ነው። ስለዚህ መጥቶ ደግሞ አሁን ይግባኝ ብለዋልና ይግባኝ ላይ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ይቀነስለታል ምናምን አይ ዶንት ኖ። እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ለምን በእርግጠኝነት መንግስታችን የህዝቡን ድምፅ የሚሰማ መንግስት ነው ያለን። ይሄ ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ እንዲህ እየጮኸ በዚህ ጉዳይ ላይ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ይሄን ውሳኔ ይቀንስለታል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ይፈታል የሚል ነገር በተአምር ልታስቡ እንዳትችሉ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ይፈታል ሊፈታ አይችልም በምንም። እኔ እንኳን ስለ ህግ ማላውቀው ሰው በዚህ ደረጃ ይሄን ያደረገን ሰው መንግስት ሊፈታው አይችልም በተአምር። ነገር ግን ይቀነስለታል የሚለውንም ነገር ያው እኔ መወሰን አልችልም፣ ህጉ ነው የሚወስነው። ነገር ግን በተለይ መልእክትን ማስተላልፈው ቀጥታ ይህንን መልእክቴን አስተላልፉልኝ ለሴቶች ለወጣቶች ሚኒስቴር ስፔሻሊ ክብርት ሚኒስቴር ዶክተር እርጎጌ እርሶን ነው የሚመለከተው። ክብርት እርጎጌ በስራቸው በአመራራቸው ብቃት ያላቸው ትልቅ ክብር የምንሰጣት ትልቅ ሚኒስቴር ናቸው። በጣም ነው የምንወደውት፣ በጣም ነው የምናከብሮት። በዚች እናት ልጅ ጉዳይ ግን እራሶ ይህን ጉዳይ እየተከታተሉልን ለማህበረሰቡ የሚደርሰውን ነገር ሰውም አዌር እንዲሆን ለማህበረሰቡ ቶሎ አፕዴት የሆነ ነገር ቢሰጡን። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ጉዳይ በእርሶ ደረጃት ክትትል ካልተደረገበት ነገ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ክብርት ሚኒስቴር ይህንን ነገር ሰምተውልን ለሚያከብሮት ለሚያደንቆት እየተመራሎት ላለው ማህበረሰብ ራሱ በእርግጠኛ ነኝ ያው የራሳቸው ሶሻል ሚዲያ ድረገጽ አላቸው። በድረገጻቸው ያስተላልፋሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ የሁሉም ሰው ስጋት ይግባኝ ስለጠየቀ ይቀነስለታል የሚል ስጋት ነው ያለው። ይሄ ነገር እንዳይሆን ክብርት ሚኒስቴር የእርሶ እጅ ያስፈልገናል። ይሄ በቀጥታ በነገራችን ላይ አሁን ያለው መንግስት ተቋም እየገነባ ነው ያለው። የሚገነባው ተቋም ደግሞ የሚመለከተውን ስራ የተሰጠው ሪስፖንሲቢሊቲ እንዲወጣ እያደረገ ነው መንግስት እየገነባ ያለው ተቋም። ስለዚህ ይሄ ለማንንም አይመለከትም። በቀጥታ የሚመለከተው ክብርት ሚኒስቴር ዶክተር እርጎጌ የወጣቶችና የህፃናት ሚኒስቴር እርሶ ነው የሚመለከተው። ይህንን ነገር ሰምተውልን በእርግጠኝነት ይህንን ነገር ለማህበረሰቡ አፕዴት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ቀናቸው የተባረከ ይሁን። አንድ ጉዳይ ያለችኝ ለወጣ ስለሆነ ታንክ ዩ ሶ ማች። በየጊዜው እንግዲህ ያለውን ነገር እየተከታተልን ስለዚህ ጉዳይ እናወራለን። ለእንደዚህ አይነት ለሚደፍሩ ሰዎች በተጨማሪ ክብርት ሚኒስቴር ይሄ መድፈር በጣም ህጉ ጣራው አይ ቲንክ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው ጣራ ትንሽ ይመስለኛል እና ሌላ ህግ የሚቀየርበትን ነገር በነገራችን ላይ የሆነ ጥፋቶች ሲደጋገም እኮ ቅድም አንድ እህቴ ገብታ ነበረ። በእርግጠኝነት ፕራይም ሚኒስቴሩም ቢሆኑ ፕሬዚዳንቷም ቢሆኑ የጸጥታ ክፍል ኃላፊዎችም ቢሆኑ ይህን ነገር ሲሰሙ ልጆች ስላላቸው ውስጣቸው እየደማ እያለቀሱ እንደሆነ ይገባኛል። እኔም ግን ያው ይሄ ፓርት የተሰጠው ተቋም ስላለ ያን ተቋም ስለሚመለከተው ነው እንጂ እንደ ሰው ውስጣቸው እያለቀሰ ነው። እንባም አውጥቶ ያለቀሱ ትላልቅ የመንግስት ባለስልጣናት ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ። ለምን? ሰው ስለሆኑ እንደ ሰው ስለሚያስቡ። ግን ኢንቮልቭ አድርገው ደግሞ ሌላ ነገር የማድረግ የራሱን የቻለ
የተቋም አሰራር ስላለ የሚመለከተው ተቋም ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ሊሰራልን ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳቸዋለሁ። ኤቭሪባዲ ምናልባት በንግግር ያስቀየምኩት ሰው ካለ ይቅርታ አድርጉልን። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩብን እንዳይደጋገምብን ግን ሁላችንም ድምፅ መሆን መቻል አለብን። ፖለቲሳይዝ አናድርገው። እዚህ ጋር የሞጣን ስም እየጻፋችሁብኝ ነበረ። ይቅርታ ጠይቀዋል እንዲህ ብለዋል ምናምን። ወንድም እህቶቼ ጥፋት የሰው ልጅ በአመት አንዴ አጥፍቶ ወይ በህይወቱ አንዴ አጥፍቶ ይቅርታ ይላል። በቃ ይቅር ትክክል ነው። በቃ አጥፍተዋል ይቅር ትለዋለህ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሰው ፎሎ እንዲያደርግህ ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ቪው እንዲኖር ሉክ እኔ እኮ 1.8 1.9 ፎሎወርስ አለኝ። ማክሲመም የኔ ቪው 3000 ወይ 4000 ሊሆን ይችላል። አንተ ግን 200,000 ይዘህ ኤቭሪዴይ 2000 ሰው ነው የሚያይ ወይ 3000 ሰው ነው የሚያይ። እርግጠኛውን የምነግርህ ወደው እንዳይመስልህ ፈን እያረገብህ ነው። በጣም ፈን እያረገብህ ነው። ለምን ከምታወጣው አንደበት ያንን ነገር ማዳመጥ የሚፈልግ የሆነ በቃ የሆነ አለ ማለት ነው። እኔ ምን ጭንቅላትም እንዳለው አላውቅም እንደዚህ አይነት ንግግርን የሚያዳምጥ ሰው። ስለዚህ በተቻለኝ መጠን በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሰው እንሁን ወንድሞቼ። ሰው ስንሆን አምላካችንን እንፈራለን። ሰው እንሁን። ቤተ ክርስቲያን እንሂድ። መጽሐፍ ቅዱስ እናንብብ። በ10ቱ ቃላት እንታዘዝ። 10ቱን ቃላት የሚታዘዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኃጢአት አይሰሩም። አምላኩን ያውም ደግሞ በዚህ በጾም ሰዓት ወደ አምላክ በምንመለስበት ሰዓት ፈጣሪን በምናመልክበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያን በምንሄድበት ሰዓት ይሄን ነገር መስማት አልነበረብንም። እውነቱን ለመናገር ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ አምላካችሁን ፍሩ። ሐዲስ አንብቡ፣ ቁርአን አንብቡ፣ ወደ መስጊድ ግቡ። አምላካችሁን ስትፈሩ ኃጢአት አትሰሩም። አምላክን ስትፈራ ሕፃን ልጅ አቅፈ ነው የምትስመው እንጂ ላስገድዶ መድፈር እኔ ስሜት ሊነሳሳለት የሚችል ሰው አምላኩን አይደለም አምላክ እምነትን ያለው ሰው አይደለም ይሄን የሚያስበው። ኦርቶዶክሱ ነው ቤተክርስቲያን መስቀል የሳመ ሰው እንደዚህ አይነት ግፍ አይሰራም። መስጊድ ሄዶ ሰላት የሰገደ ሰው፣ ጾም የሚጾም ሰው፣ ሐዲስ ቁርአን ያነበበ ሰው እንደዚህ አይነት አስገድዶ መድፈርን አይሰራም። ለምን? በኦርቶዶክስም በሙስሊምም የተጠየፈ የተጠላ ኃጢአቱ ምድርም ሳይሆን ፈጣሪ ዘንድም ከባድ ቅጣት ስለሚጠብቀው። ስለዚህ አምላካችንን እንፍራ። ሰው እንሆን ወንድሞቼ፣ ሰው ሁኑ። ሰው ስንሆን አምላካችንን እንፈራለን። ሰው ስንሆን ከእንደዚህ አይነት ኃጢአትን ራሳችንን እንጠብቃለን። ወደ ቤተ ክርስቲያን ግቡ፣ ጸልዩ፣ ሐዲስ አንብቡ፣ ቁርአን አንብቡ፣ አምላካችሁን ፍሩ። ታንክ ሶ ማች ኤቭሪባዲ። በስህተት የተናገርኩት ነገር ካለ ይቅርታ አድርጉልኝ። አይ ላቭ ዩ ባይ። አምሽሮ ማሂ አዲኒ yoo rabbi ni fayyita jedhee jiraatee jedhee ni fayyita. Kun qooda rabbi deebee waan waaqni qoodee hundi isaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eeruga. Salaam alaikum. Rabbina maa jedhee jiraatu. Akkam nagairtan akkam naaf yakeetti nagairta as biyya qatar kana jirta. Yaa achi jirti sun dhufa. Mana yaalaa kam jirta? Naafi mana yaalaa kam jirta? Naafi mana yaalaa kam jirta? Miyuutirra jirta bareedduu. Miyuutirra jirta naafi miyuutirra. Tole Doha Ahmad General Hospitalidha kanan jiru. Achum keessa ta'ee iddoo xiqqoo ishii achuma keessa bakka Medical City namni beekoo jiraate. Achi keessa waan akka gara Roomeeraa moo gara nagara afaanuu kana jirta? Fakkeenyaaf ammoo warra akka dhukkuba TV namni qabaman kan akka kutaa addaatitti garasitti kophaa ciibsanii Meeqa sibiraa madhatu sanii gadhis jedhiin silama akkana jedhamni. quban qabu maabaraan gallaan beektaa lafaatti jiruu tennan beektami. Yalla gammaa isin ijoolleen Oromoo takkitti na dhiyaatte hin jirtu namni na laale hin jiru namni na honna hin jiru jetti.
Mee namni dhaqee iyyuu isii sanuu laalee akkasiin itti jirtu iyyuu yeroo baay'ee ijoollee teennaa biyya maal Oromoo ta'e keessatti maal namni ta'e beektaa yaadu dhafaate wallaahi ijoollee masuma maal biraatti maaltu jira beektaa dhafaate namni biyya kanatti walitti dhiyeenya barbaachisaadha. Fakkeenyaaf duraan yoo ijoollee teennatti dhiyeenya hin qaban namni kenna quban qabu baay'inaan yoo warra jara kan wajjin wayitaama fayyaa qabdu faa jara wajjin jiratu taate namni kenna quban qabu garuu mootu ammuma bara kana keessa ijoolleen doohaa xiqqoo dalagaan hin jiru wal gaggatuu dandeetti malee duraan akka malee nama kenna ka dhibamellee ka adagaan wanta adda addaa irra ga'ellee wal quba qabna hospitaalatti deemnee wal gaafannee ka dhibame fayyifnee kan du'e awwaalannee kan biyya galuu qabu biyya galchaa turre ammallee mootuu namni dhageettii dhabaa fi callisee malee namni rakkatee hagas ga'ellee mootuun jiru inshaallah rabbi yoo nu raaffisedha inni gaafannaa namni lakka gaafatu ni goona iddoo kutaa isiin ciftu addaan baafannee amshi robboletti koo haga dandeenyuun si bira jirras qarqarra waan danda'amuun dhufnee si dubbifneetiin addaan baafannee. Jamaal dubbadhu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu akkam? Jira alhamdulillah. Gaarii alhamdulillah gaarii. Eno amati hospitaali ka medical city ka women wilansi duuba building meeqaayyuu inni? Building irra jiru qabatteerta. Sunni hojjechuu akka compoundiitiin baay'ata baay'ee waan ta'eef lakkoofsa isaa yaadatta lakkoofsa inni irra. Naafi dhagaafadhe yaa'u sun women wilansi fi ACC dudda duubarran beeka medical cityin baay'eedha wanna building baay'eetu achi keessa raawwa lakkoofsaan ta'e malee ani har'ayyuu maadha inni ilaaluu hin dandeenye arguu yaa'u fageenya wayituu hin qabu. Naafi ani torki irratti isaan na fakkaate. Jechuun bakka kanatti namni dhaqee akkas ilaalu jechuudha. Yoo haalli dhukkubbii wayii mijataa kan goone malee garuu biyya kana keessa biyyootuma arabaa kana keessa Networkiin rakkisa yeroo baay'ee. Amma viidiyoo yoo guutte gaariidha bakka jirtutti himi. Iddoon jiru Qaatarii hospitaala Jeneraal Ahmad Jeneraal hospitaaliin jira. Jeneraal hospitaalii ta'uu nan yaadadha baay'eedha achitti amma meedikaal siitiin ateettu kun gamarratti karaa women wilaansi dudda duubaan jira. Sitiin jeneraal hospitaaliin guddaa garanaati ka emerjensii homaa of keessaa qabu kun ka ammallee dubartii itti deettu sani isa dudda duuba jira meedikaal siitiin kun. Meedikaal siitii akka amma jechaati jette kanaan. Yoo isa ta'e inni kun ammoo biyuldingiidha yoo ta'e malee tokko lama miti yaadatamu inni atirii tokko keessa lakkoofsa baay'ee qaba lakkoofsa san keessaa yoo lakkoofsa isaan beekinii hin danda'amu inni. Jamal wanta kun ID maqaa ishiin waa himtu saniin booda homaa rakkoon qabu yoo gaafatame iddoo isiin cifte hin bayaa hin himanii. Maqaa ishii yookiin ID lakkoofsa ishii yoo nu himte homaa rakkoon qabu egaa ID qabaatte. Akkasii achiin booda koominiitiitti illee himanii Abdallaa Anoleetii fi Tumsaallee nama laalanii ijoollee koominiitiitti illee himanii maal rakkoon akka ta'e gareen hin jira yaa osoo beekameetiin qarqaaramti wanni hin qarqaaramne wayiitu hin jiru namni as keessa biyya kanatti immoo namni beekumsa dhabaan malee hattan hin baasiin warra fayyaan miidhame baay'ee biyya tanatti miidhaan akkasii akka biyyaatti hin jiru hin arginellee tariitiin manni yaalaa gahumsaa yaala biyya kana dhukkubbii hatta warra ayitii hin qabne yaalee geesseetumaan gadhiisa malee gama yaalaatiin biyyi tuni guddaa rakkooyyuu hin qabdu yoo hordoffii namaa dhabaa wayii miidhama taate malee ani gama yaalaatiin rabbiin galanni haa ga'u biyyi kun immoo tola ooltummaadhaan baay'ee hojjette waan ta'eef gama yaalaatiin akkuma Zaaraayyuu jechuudha ijoolleen hedduu zaaratu dide malee jechuudha. Ijoolleen hedduu bar zaaraayyuu asif finnee yaalchifnaa jedhaanii turani baran ijoollee Qaatariin baay'ee dinqisiifadhaan jechuudha. Garana dhuftee asitti yaalannaanii minaamina jechaatiin turan. Mamma isii tanallee yoo beekamsa dhabaadhaaf wayii waan hin beekne wayii namni mana manatti qulquba hin qabu akka itti oolan beekan malee akka itti bulan beekan malee akka itti oolan hin beekanii sanii wal jala wanna taate malee ijoolleen Qaatarii ammoo wallaahi baay'ee ijoollee ciccimtuudha jechuudha akkuma ijoollee koyeeti jechuudha.
لا hordoffiin baay'ee jira akkasii gama kanaan immoo hatta namni amaliyyaata yaa'u riyaala 100 haga 200 tana fa kafalee baa 100 gan nama kafalee ba'u jira torbee takka akkasii yoo dhumate mannummaa yaalaatu guddaa yaalan gaafatu heelti kaardii fa qabaatu isin illee waan kaastee jira jamu waan kana hin mormine maal jette namticha bira taa'u santu paaspoortii kiyya kayeroon irraa dabre jedhee dileet na jalaa godhe akka ani hin yaalamne iyyuu ka godhe isa booda ambaasituu dhagahee ala hojjetti bar akka yaalamne osoo hin taane isin ala hojjetti bar Lakki ala miti. warri imbaasii xiqqoo naawannoo jedhee jette mee qoy ifana godha ala jirta moo mana jirta jechuun kaafira jedhamu barra Lakki waan ofii ani kaampaanii jalan hojjedha iddoon hojjedhu manni madaamii kan biraati kaampaaniidha akka fiilli koo jechuudha. Isa osoo hojjechaa jiru na dhukkubeera mana yaalaa koottaa nageessaa jennaani warri bira jirtu si hageessa rakkoo hin qabu nuti achitti dhufnee si gaafannanaa jedhanii achi booddee dadhabee jennaan bakka ambulaansiidhaan hospitaala nan galee edda gaafa hospitaala galeeti gaafta akka dhuftee manaajarri dhuftee biyya keessi galchinaa biyyatti gali tikeetti si kunna samoona kana nama si waliin deemurree si ajanyana jennaan ishii bakka odoo lubbuun jiru biyya nagalchaa ishii tole jedheeni booddee achi booddee bakka sa'aatii tokko dooktarri dhufanii itti yaadame sa'aatii tokko sii kennine waan biyya galuu kana dhiisinaan jedhani nama dooktara 7 ta'anii jechuudha achi booddee sa'aatii tokkotti yaadinaan jedhanii booddee dhufanii na gaafatanii tole bakka wal'aanamuun barbaada jennaan hin dawwalee fi biyya galuun barbaadu wal'aanamuu barbaadaanin jedheen achi booddee jecha koo kanan fudhanne isheen biyya na galchuu barbaadde waan ta'eef jechuudha achiin ani qoricha koo nan jalqabee asumaan asitti hafee yeroo san aayidiin koo torbee 2 qofa qaba ture. Achi booddee yaalamaa osoo hin jiru bilisuma na yaalaa turanii qoricha tokko hin kaffala malee bilisuma yaalamaa ture achi booddee dhuma kanarra namichi ji'a 5ffaarra ID koo intinitti kennee jechuudha poolisiitti baddee jedhee achi booddee manni yaalaa ID'n kee yeroo itti dhume jedhee ofirraa na deebisuu jalqabe. Keemootiraappillee yeroo 2 kanfaleen fudhee algaa qofatti birrii riyaala 240 kanfalee akkasitti fudhadhee sambooddee akkana haaressan itti bo'aa ture uumana haaressuu didanii sambooddee imbaasiin hin beekee imbaasiin hin gaafate imbaasiin gaafatu haaressuun barbaannu jedhanii achi booddee hin kassasanii guyyaa 2 poolis xaabiyaatti nageessanii aniyyuu mallattoo koo kennee waan akkasii jedhee kissiin irraa ka'u jedhanii kissiin irraa kaasanii jechuudha dhugaa koo beekanii amma kissiin irra hin jiru garuu seelii dhiiga adii hin qabdu waan jedhaniif asitti keemootiraappii itti fufee fudhadhu jechaaf malee biyyi na yaaluun dhiisne ID koollee ispoonsara biraa barbaadanii namni naaf hojjechiisu argamuu danda'a garuu immoo ani bakka asitti yaaliin naan taane bakka jechuun seelii dhiiga adii erga hin qabaannetti keemootiraappii fudhachuu hin danda'u lubbuudhuma osoo hin jiruun biyya gala jedhee malee yaalii dhabeetii muti isiniin jechuuf hin galatooma. Santaanaan iddaa gabaabaa duuba uma gara galaa irratti yaaluu eegataate sun yoo fidiin kee akkas ta'e san immoo rakkoon qabu. Koominiitiin si dubbistee dhuftee qoyi koominiitiin ijoolleen koominiitiin. Koominiitiin nan dubbisne Hayilee kan jedhamu akka kanichi keessa jiru imbaasiidhuma keessa Hayilee kan jedhamu jira Hayileedha kan dubbii koonaaf bilookiin irraa kaasise malee koominiitiin kan dhufee na gaafate hin jiru kanuma Hayilee qofa. Jara imbaasii qofa. Dhugaa na gaafadhee ture ID manni community kanallee gaafadhee jennaan bilbila walitti na daddabarsanii jedhanii bakka jennaan isuma kana laan immoo nama kaardillee naa guutuun qabu direct hin dawwaluu fi WhatsAppidhumaan gaafadha WhatsAppidhaan siif hin deebisanii kanumaaf jecha namatti madhee namni immoo Hayileetti naa himee Hayileen bilookii sanarraa kaasisee siin jechuufanii kanuma kanarra nama rakkisuurra gara biyya koo gala bakka dhiisaa jedhee akkasittiin dhiisee. Ati amma yoo amma jamsee kaatee amma gara biyyaa galte miyyattiin tun biyya keenya ni beekta. Namni biyya keenya jireenya ulfaattuu san keessatti dhibeen kun yoo itti cimeetiin wanna jedhu akkumatti yaalamtee haga danda'amtuun waraqata kanallee barbaaddanii sirreessisiiftanii fi gargaarsi namaa uummata akka faayidaa hin qabu kama rabbiiti irra caalaan
haa ta'u garuu egaa waan kana gullisaan achi keessatti hayyaalaman taateetu hin hiikke waan kana osuma achitti furmaata argatte irra gaariin ta'uu fi biyya galtee maal godha? Biyya galtee bu'aan qabu yaalli nu yoo yaalli illee iddoon hin taane amma koominiitii wannaan hordofanii haala isin keessa jirtullee ilaalanii wannaadhaan yaalli nu biyya kana yaala biyya kana galteen argattu abadanani akka dhageenyutti illee biyyoota addunyaa kana miidiyaa irraan illee ta'e aga biyyootuma kamiitu biyyootuma guddataniitittuu hima dhageenyaa yaalaan qarqaarsa yaalaa irratti haga biyya tanaa waan namaa kennaa dhageenye asii galtee ammallee Itoophiyaa keessa guyyaa ji'a tokkoofuuf yaaluu hin danda'a Itoophiyaa keessa adda yookiin ji'a meeqa ciisee namni nagaa yoo wannaa ta'e hatta kisaaraa biraa kan qabne nagaan baasanii bilisaan haga biyya galchuutti deeman malee wanni biraa yaala iyyaalan biyya tana kaseera qabullee kaseera hin qabne illee adda osoo hin baasii yaalan namni seera hin qabne tokko iyyuu amma warra aayidii hin qabne kun yoo dhukkubsate ambulaansiin fuutee yoo geessit haga dhumaa yaalanii erga fayyisanii booda gadhiisanii baay'ee isaan galchanii yoo ta'ellee yoo mara miidhamaa ta'ellee yoo karaa hin baasiitiin gara biyyaatti galchan malee gara yaalaatti biyyi tun qaaqa'u illee qabdu anasii galee ammoo biyyatti yaaladha jechuun bareedallee natti hin fakkaanne homaa fudhatamallee hin qabu. Isinis waan biyyaa